Hi, assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. In bago tiwaw, mag-subscribe na. Ay niyo kalupay in bell atau bagting yan lapaya dupuni supaya mag-notify in TMSP Vlogs bangaon video bago i-upload. Video ini in topic na to kisa sinambo tao pagnanan bahalod. So without further ado, let's go. Hajaman sin pamarintah sin Bani Abbasiyah aw nambuk ulama Sufi pagnanan Sheikh Junaid al-Baghdad yakilahan sin mahajana sabab sin laum sin ilmu niya haliw reng sin kapandayan niya ha kahalang tasawuf Islam yakilahan day sab siya bilang hambuuk mag-uusa ha Arab hambuuk masa ito hi Sheikh Junaid iban mga pangakad niya padaira sin Baghdad harap magusaha nasalasay mayan in hal sin pagusaha yang nasurunahi Sheikh Junaid in hambuok tao ini mawaya niya dahon magkita aon kakilahan niyo pagnanan bahalol di ha daira ini mga suhi Sheikh Junaid ha mga anak murid niya injawab nila puun tao ka ngog siya yatto may taono yatto in kalagyan mo kaniya lawakan niyo in tao yatto sabab aon kalagyan ko kaniya law ni Sheikh Junaid way pagtaod bisara pagtuilyawag sin mga anak murid hi Sheikh Junaid in tao pagnanan bahalol yatto katalingkal sin daira Baghdad lukay sin lukay ha paglawakan karakan nila in usog yatto halawm sin baybay hataas sin bud di agad pagkatuon sin tao pagkita nila kan bahalol in pamakay siyo sulog sulang saling libud matumari in buhok na ako kumun way pagduarwa siya na in usog piaglawag sa rundo nagbalik in mga anak murid Sheikh Junaid pa daira ampa nila piyahati Sheikh Junaid sin kailangan nila na hi bahalol aw puunta miyato na sila katan kan bahalol simuhok maya ni Sheikh Junaid kan bahalol pagkita niya halawm kasusahan ni bahalol siya sandigin o paringding assalamualaikum si malam hi Sheikh Junaid imasuho hi bahalol isiyo ta ikaw yan ako hi Sheikh Junaid al-Baghdad sambong hi Sheikh Junaid ikaw na in hi Abul Qasim ngan bunal hi Sheikh Junaid ikaw na ka in daran magpanaabit hamano siya pagkarayawan iban paglasa ha ahirat pangasuhi balol huun laong hi Sheikh Junaid maingat ta kakaw kumaon imasuhunay sabi bahalol sambong hi Sheikh Junaid magbismillah ako kung ako kumaon kaunon ko in sausuko sin halupan ko asibiin pagkutkut ko ampa ko hisungit palawm simud ko tampal patuo iwan akak-akak kusupaon iingat ko in Allah sa abuki makaon minsan unuin kaunon mag-alhamdulillah ko pagukasan ko in lima ko asong iwan ubos kumaon timindugi bahalag jab-jab in pamakay niya ampa imian makaya kau mahinang guru iwan piagaan datan hadunya salta minsanin kumaon di kau makaingat iwan pagbisara bihat to binigi bahalol inambuok deng ha anak murid hi Sheikh Junaid nakaiyan tuan namo kaya kang bintaw yan huun insayan tao kang salta mabijak iwan tagan ako tainghog kamusin kasawunalan deng kanya bayta Sheikh Junaid siyuk niya na sabi bahalol siyo ta kau yan lawng hi bahalol masunay sabi ako hi Sheikh Baghdadi amon misanin kumaon di maingat sambong hi Sheikh Junaid ikaw maingat kumaon sumagawa maingat ta ka kau magbisara pangmasuhi balol di ako magbisara kulang iwan di ako magbisara labi di ako magbisara mataod lando iwan magbisara ako amon manuhay pahamon sin di murungog di ako magbisara mataod supaya in taod di sumuhon tabiton ko in manusia padaan sin Allah iwan rasul jawab hi Sheikh Junaid pagsambong hi bahalol di da ka lawng na maingat kumaon minsan in magbisara di da ko maingat lawng hi bahalol imindog iban jab-jab na sa bahalol in jugan niya ampa minig nakayan na sabin anak murid hi Sheikh Junaid tuan namo kita mo na yan kangog bitaw yan uno tuanin huaton mo ha tao kangog bihan way niyo kaya ingatan aon kaya lagyan ko kanya agi Sheikh Junaid timindugi Sheikh Junaid simuok na siyakan bahalol uno yung kalagyan mo ka ako di da ko maingat kumaon di da ko maingat magbisara maingat da kakaw yan sin magtug imasuho na sabi bahalol kan Sheikh Junaid huun maingat ako pag-uwas isyak
sulugon ko na in pamakay ko ipagtutog mag-ayla ko dumuwa aywan piat to biya ni jawa bi Sheikh Junaid ronta nagsawa na Sheikh Junaid sin biya din ipagtog niya way pa daw si Sheikh Junaid nagpasawa si mambong na hibalol piya na lang na di ka utoy maingat sin matog di malising na isabi hibalol timindog na isabi hibalol ang pa jimabjab sin pamakay ang paminig sarta yawiran na siya Sheikh Junaid bahalol di ako maingat karena Allah hindo ay ako laong ni Sheikh Junaid hataw kaya kaong gato naong mo isang maingat ko jari si mimay ako rin kay mo biyayaon pagkakaw nangako di maingat hinduan takaw bang biya din in kumaon misara iwan matog ingat ato din kasawunalan hakahalan sin pagkaon amon kakaon halal apabila ka kimaon sin kakaon haram minsan pabiya din indayaw sin pagdamo way ramog paat gaman amnain makapa itum sin atay mo suway natay mo malano bang ko mamisarahan ibanin himumungan mo suway raamon ikasanyang sin tagipon bangin bisara mo pagdunya lunlun iban way karahan gaman na makarihil musiba hangkan labi marayaw in nagduruho dahil sin nagkakatakata ibanin kasabunalan hakalan sin pagtug suway inatay mo malano dahil hasifat pagkuntara iban kabugsihan suway inatay mo bukon manafso sin pagdunya iban luon niya ingatain Allah hasong kau matug laong hi bahalol kan Sheikh Junaid pagbisara hi bahalol bihayat to yoyom hi Sheikh Junaid amiyat to in kialagihan niya ha tao kangugyat to ang pahi Sheikh Junaid si malam iban simyom sin lima hi bahalol padimua asin kasi jatraan hi bahalol isyo ba in tao kangug pagnanan bahalol lingan niya sa bunal hi Wahab bin Amir liya hirha Kufa Iraq maglanggong iwan Khalifa Harun al-Rashid hawak to sin hayat niya kaya kilahan hi bahalol bilang hambuok ilmuwan Islam bakas manara sin pamarinta sin Bani Abbasiyah sumakawa binin hi bahalol in pangalta iban dayaw parasahan niya atas nagpasarang-sarang sin kabuhi niya biya purat tao asababiyat tunggiwal siya sin tao bilang bahalol hakaw man nila insabunal niya hi bahalol bukon kangog biya to in palangay niya sabab sin nagtapok siya sin pagkabidyak iban kapandayan daing ha mahadyana supaya di kaingatan biyaon kaingatan mo na bang hisyo in bahalol atau baharol bukon mangi salta hambok tao maingat mapanday iban mabidyak adakala aon mayan manglimot kay mo imian bahalol ka sakali nahinang ang buok dua pa marayaw nagmakbul ini ka na biya kan bahalol magsukula pagkita sin video bangganta mo kamumpaat yung video ini share nyo iban like nyo ayaw maluman dumil pandapat pa tilawasan sin comment ayaw ka malupa mag subscribe please stay safe assalamualaikum bye.